45 años de aniversario. Gran encuentro de acción de gracia por grandes bendiciones recibidas de parte del Señor. Iglesia Evangélica Achipacha, Amolaca, Saroma, Poloquis, Cacha, Riobamba, Ecuador Rectal. Fecha 19, 20, 21 de agosto, CAI 2022 Huatapi. Dios Pakshimita Yachana Tianga, batalla bíblica, concurso de versículos, concierto y Dios Tajatuyachispo Cantajunaca, solista visión, solista suquilande, redil, achipacha, voluntad de Dios. Dios Pakshimita Yachachicunaca, Pastor Pedro Valdés, Alberto Copa, Vicente Yomeseba, Consejo Pastoral de Cacha, Chay Tandanacuimanca invitanchi, Cachamanta Iglesia Kunata, Cachahuaxi, Cachatón San Francisco, Pucaraquinchi, Cachaobraje, Puselic, Panadero, Lima Pamba, Cruzada Guarequis, Rayo Loma, Chihuequis, Pochaloma, Moro Gallo, Verde Pamba, Chilpalá y Gaubú. Villamanta Iglesia Kunataka, Kaikunatami Comedanchi, Iglesia Grey de Dios, Jesucristo Libertador, Redil, Hexemaní, Refugio de Dios, Corderito, Nueva Jerusalén, Achigñán, Redimidos de Cristo, Shinazatic Comedanchi, Autoridades Conatapis, Consejo Provincial, Doctor Juan Pablo Cruz, Comunidades, Machangara, Bashú, Casaroma, Iquera, Cuatro Esquinas, Tucuicunata Convidanchi. Asociaciones con ataca Convidanchi, Ponín, Flores, Lixto, San Juan, Pungalá, Santiago de Quito, Colta, Guamote, Tixam, Chay Ractamanca, Caitami, Shamona Canguichi, Quito Manta, Villamanta, Chamushpaca, Cooperativa Rey Cacha Tajapispa, Amolaca, Saroma, Poloquisman, Chay Amonayami, Guayaquil, Villamanta, Chamushpaca, Cooperativa 2 de agosto Tajapispa, Chay Yactaman, Chay Amonayami, Orquesta Los Andes, Banda Cristiana de Morogallo, Casarimanta, Tucuringacama, Kumpaña Kungakuna, Chay Sumak Tandanacuipica, Shinaspaka Waukikuna y Panicona, Shuftik Mama Jactacuna Pipis, Rico Pangichik, Oya Pangichik, Kay redes sociales Nishkakunapi, Chay Ponzacuna, Shoya Copachonmi, Taita Dios bendición.